Hai menaziting choma I zaiklum mind di ke uzi ingkai zikya tingkum tang na zang kai zamadai mtak mai ting chua kedere sa paulia gaira dele Anui Zileng Rongmali na hangge musu ibsam Delhi University LSR College gu Journalism Department ge Assistant Professor hangge Dr. Angaula Neumeze Kalangai lalei zakachuli Zane Madhya Pradesh State ge Kalumlei na hangge kigi be ngaurabe Madhya Pradesh State ge police sipai me pnui tangye te bihigene chaidi lei di zaina chaidi me kibo me magzaine du panau paname pnui ring bitinge kcharangkang teita te ra hangge compensation government lamgene crore cat pegulei ze Madhya Pradesh State go Chief Minister Mohan Yadav ne rang bagai dele Zane Bangladesh kdege lesinam rame protest te begene kakle be pezechuna Bangladesh kdege nationwide lui curfew kainlei zekachulei chirun magze suit at side order du pegai indlei zekachulei zai Bangladesh kdege student lesinam rame protest te bza government job ge quota system bamze reform to der hange kieze demand te dele zai lesinam ne protest te begene police sipai me bnai protester lesinam kage kakle be pet begene chuna Hakez hangminge me chaichang dele zikachuli zai Bangladesh kdege India me bames du minagi ki haisna pere Bangladesh kdege ne India ram kde helad wangdai dele du kachudle zane Bangladesh kdege Prime Minister Sheikh Hasina ne du student lesina me protest emram zedu desi I zengom pora hangge ku gaidle lesdu chunaria changze Bangladesh kdege protester menai police sipai me kage kakle bepe zebam raidle pose zigene minna hakez hangminge me chaibrun magze ka hazam me du minagi kilalei zekachuli zane Bangladesh kdege India me lesina me lesig thei zebame minna changkya drama a Bangladesh kdege kakle bepe zigene India ramge helad wangdai dele zekachuli achulis du chunaria changze India me lesina me kakle bepe bam Bangladesh ge mina chang me dai ria la rei lei zakachuli Zana Assam gu DGP GP singnen znai kammai ge saje kaga kachar ge police encounter te bigene marmgu hnam kya spy mina hangchum je kapchani me boje pasong ka gu do hnam kya spy milam ge ne nim gai ko lei je kachu dulei kagne panui ki bo mena lun mului suize innocent anugum ko hnam kya spy me ma ko lei je kachu lei pose zigene marmgu hnam kya spy mina hangchum je Assam kachar ge police encounter te bigene kapchani me pere ge je kamed rahangge panui ki bo mena ki je dimante dulei Zane Manipur ge detention center nimwang dui gai bebam ge Myanmar me bam ramene chuna ma date magza de sevreize strike chu de leize ka chu de le pnuize impet kai ra hangge ki ze dimante ze zai Myanmar ko ramene detention center ge hunger strike de blam ge ne Manipur Central Jail go superintendent Suro Kaibam Badrika ne sajan znai kam mai ge Manipur Jail authorities me da ge pnuize impet kar hang ma der jing ga le ze ka chu le pnui pele ge foreigner me go hing de ek Code Turam Kigana under section 14 Kani Bizigana Zakatudeli. Zane Manipur District Babam Kacham Cham Check Post Police Paimaza Security Forces Mago Haikazak Nagana Security Forces Manai Police Paimaramana Operation Te Begina Kakle Bepeblam Gina Mina Hangrak Surugzaming Miza Nim Changdeli Zakatudeli Namka Zana Te Kakle Biga Kakzau Behanga Num Siagai Maramiza. Za Indiaram ge man sapo mahange press freedom bambe man sapo rahange pnuida ge kanjai bambe kakle blamge ze Indiaram go Congress leader Rahul Gandhi ze parliament sam kahaki biki ge sachu gai rahang Editors Guild of India EGI nan znai kammai ge rangai lei zakachudli Za Israel menen znai kammai ge Yemen ge Houthi spy me bam ge nchaze air strike te bigine mina hangchom me chai di zai hangrak de suggest na me ka zamdali zakachuli
Zane Kuwait City ge tatiberi maiting mui ge haki gadive building hami tawpet begene Indiaram Kerala gene Klaket Pano Panape zane Panamina hangna hangmadai mizdu Chaidi delay zakachu delay. Zane Kerala ko Health Minister Vina George ne saja Kerala state ge Nipah virus raret pedaize Malappuram district ne pe mina poine tingkum kreuze medai kauda ge Nipah virus raret bamze nchichak delay zakachu delay pose gene local meze mejo chup face mask kai hange rangai delay ze salai. Zane North East State Assam ge tingrui ze dui naibe chuna a chipkeu deep zigene plane Kaziranga National Park area gap ka gagari tanrui rahange peita deep ze chuna a peidai la dele zakache dele lesdu tingmui maka tingna hi tingchon chat mingeu gena hagin che srogriaru na lei zakache le. Zane IMD minesa ze hazi mingeu no lunge West Central East zane South Peninsular ge Tingrui Tingmau zane Tingchai gulei zakachuli. Zane Health and Family Welfare Minister JP Nadanen znai kamai ge saza Indiaram go government nem puinta ge ma zomeram ze loan kacharang kang krol changte se high stroke pe changdlei zakachudlei scheme under PM 7 nidi la lubchangge. Za Indiaram go sam ka haki be bam parliament ge sam haki kandi be budget session bam rabso ge Indiaram go government ne party mlei ne ze wang roze herog dibe bam ga hange ku all party go meeting chonai mamai ge bamgu delei. Zane Delhi go Chief Minister zai AAP go Supremo Arvind Kejriwal now Sunita Kejriwal ne znai kamai ge Haryana ge Assembly election bam ge AAP Aam Aadmi Party mene diwang dina pera hange mingeu het kai delei. Zane Aam Aadmi Party AAP mene pera hange het kai be mingeu ze electricity ke baben ta na pe mi pe magze ntaura zai mohala clinics close zai city leinigel let kaira zana hapui mehang pikin sangna kecharangkang changka ngaubamra zahna ria mahangya tabam kan robe ibrame let kaira zana free education lesina melunghre zabam za ntana tera bele zakachuli zana indiaram ge exam kdibe NEET UG gu paper pakaga likte peblam gena Central Bureau of Investigation CBI mena mina hangchum ze nimka kadai lei zakachuli za European Commission mena Taiwan kadai meze sabgu be bizigena China mena penilunga lagbsam sagai dile za anu hai mena chir hange kanang be indiaram barat ge planet state nkaise de sedlamui zai Union Territories the set lamuile za indiaram ge zemna me plana bambe total population ja 143.86 crore lale indiaram gene gdai regu total population ge 17.7% kaule ai gene na mai ndi ke zi ingkai zi kating kum changna jang kai jamadai takmai ting chua kidai rein sa pau baza loi gai dele pe gai za inking gai ni mle ne za to dele